Soceng arada tu mempia candidate Omar Singh Tisol pen Karibang Long Autonomous Council CEM aphan kang thum karni. Jang mi poni phai kre pho suri hinra inkora player ni Soceng constituency arlo Hamren multi utility building at hing no long BJP aracharya song atum MP candidate Omar Singh Tisol aphan vote kerek pia mei kang nipon anarlo porphai sipen Hamren hithi barim pen bite rally padupon si Hamren hithi kimian ing ton pon bangso vote kerek mei kang nipon along Soceng constituency arlo APHLC ASDC Congress asong along kedudun Don Faruk ke thomara datum ame thanga song pen jusi BJP aracharya song along jepa ogdun Mialong MP kili ka chipahai ponjia puthak chithan chimom pon sibu tame hang pipon lapen MP candidate Omar Singh Tisol phan pahai dedo purote kupipi asayam mosi ki claim ponjima puthak tame than pachini pon matai ke thomle semitang sita JI kathar Joyram Ingleng lapen Johnson BK hai un elasi BJP se haivek popusi MLA Rupsing Teron pen ing jepon Mialong Karibang Long Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang pen chenglok EMs MSC lapen BJP aphan ke kroi suri aradatum chetong dun si Mialong RDP dun Hamren per Rostam ing tinang kipal ya Birta Malang News. Campaign bang bomlo. Election mane tungge election ke dan po kuno jab election lagi tatung si kangkung kangwai. Ye kuno jini la. Ini kan lo ke rasi mungkin lo. Rasi biasa ini klaim rapsi apa sih? Nasional itu lagi dipakai yang project lo dipakai. Untuk orang itu BJP apa benefit lagi? Kalau saya sopansi Kongjung pen agud dai tempo pasti. Kalau yang long lima sorat namun tidak parsiklo masih shooting si haji mah pusing mata itu akhir cuma itu mulai itu han nangai jitu tu shooting long te Kongjung agud pen Omar Singh Tisol lak thom se kaya dia बहुत लॉन्गी मार लकली मान देता है हेनी तुमने तुम्हारा जुर्म मिट्टी में होता हेम्पेक और ठीक बॉर्डर और ठीक अगर कपड़े का चिंता थोड़ा साइंग देखता तीन कर देंगे मध्य ये पार्टी के और ठीक आज जीनी ना पड़ा बसी लासो रत्न कमर था कमन थी अटेंग में ब्लॉन्ग ते नॉन भोंग के बांगी इलेक्शन के लाख प्लीज उसे क्या आइडिया का वोट लॉन्गी में उसी ने निकला था मुझे तो वहाँ हेल्प जमीन है चलो हमने लोग ला डिवाइडर लोग को लाइट को dan theklang ko lagi theklang mo sih murid itu help jumena film mati kalimana कितना ला 200 बेडेड 7 kita lada non election of film itu nih Tum kelang bom lagi Malang News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.